大家平安，有家vai tu chua kajam naman nama kaitina na sulivat. Saka tu chua kajam naman norita supi na kainua cemas imazai tua katir sawana na kai. Imazai tua tapuru wa sulatan imazai tua ita karam patu tapuru katu unma karam. 箴言10章1节到16节。Aichua sinivichi kimaza katir sawana na kai ni Solomon. Puwarong alag papurvan toa kama ngurunguru alag papu barisakdan toa kina azwa kina situan na kuya mangwaan ini ka uri sika mangwa noa tsau amina nangwaan no sika maulingan noa nasi nangwa tsau ini ka uri sulai noa marairai lakwa nakuya sikudan tsau ini ka uri maparay nga varong to kina usaw rupian sika paura no tsau lakwa kisamula sika mangwa no tsau matsau tsau ki inuman no madalon siki inuman azwa na para tinged no siki inumanan uri kisya nangwa tsau uri gemaugaw toa sini kisnay kainwa nakuya tsau na pisreman toa nakuya nangwa tsau uri maka singrit toa timanga nakuya tsau uri malukuya ngadan katwa kinay katsawanan varong noa matsau tsau temabrak toa pinenet noa semasa kakudan nguru-nguru si ivuan tsau jimalu toa uri sika lekakuyan namaset tsau na sulivalivat siki pakakuda-kuda si pakakuda lakwa ini ka namaset tsau uri makelang no vili langa azwa na mirad toa pauli-uli da patsugan tsau di maulu toa ribu-ribuan nguru-nguru si ivuan tsau di maulu toa uri sikale kakuyan si ivuan noa nangwa tsau namasan si tsebud noa nasi lakwa kai noa nakuya tsau na pisirman toa nakuya aichua puchimet jemaul toa ribu-ribuan lakwa kilivak pazikat toa kana pasariwanga matsau tsau puwarong no matakai nguru-nguru tsau sejaleb vulaten patavong puwarong tsau kisamula kituro toa tsauan nguru-nguru tsau serapaya paselang toa kai ni maju sauzayan na masan lakeb noa na mangwa tsau uraman murip toa na maurama tsau nangwa kinudan gemaugaw toa nasi lakwa pasaryo jemaul patariaw toa pasaryo aichu kainwa cemas saka tuchwa kajam-jaman sini paputarvan canuten caifu与工作呀少这样katwa kara kuda aya圣经则强调人需勤劳工作按时收割要认识掌管时令的上主凡事照时节而作息纪年频传过劳死新闻提醒我们要勤劳而不过度工作想在工作中得到公平待遇的确需要智慧来抉择想获得有形或无形的财富最大的关键就是在于敬畏上主此外智慧比钱财更重要
走在上帝的道路上，才会得到祝福。圣经并未说财富不好，而是强调不义之财对人没有益处。箴言作者说，上主不使正直人饥饿，他不容作恶的人随心所欲。这句话并非指义人不必工作就有饭吃，因为懒惰使人贫穷，勤劳使人富足。唯有按时收据才是聪明之子。没有钱会使人惊慌，对未来没有把握，因此我们需要殷勤工作，就不至于饥饿。财富的确能带来安全感，但并不能满足人的所有欲望。唯有遵行上主话语的智慧之人，才能使财富变得更有意义。Sinaya tu suaka zaman-zaman Sauzayan Karakuda aya saka pasamaramaraw tiantin kisah mulai kiinuman lakwa nakuya pasaribat mano inika sika kasiduan to nangwa no kisah-saban aya tianutin saka kumali no kisah mulati ni jua paisu aichua tipi warung tayau aichua paalai to atsumas sang-sangasan tayau nui katina na paalai to atsumas nekano kasijuan saka kisamulai na kuya marupi no marupi itim mauramiti na yakini kasawanan tayau saka no kisamula-mulati mayangata marari pasusu to mana sini padajeka denua tsema tianutin azwa ta sauzaya manaru izwa pasugan ayakena pasamarau datina na pulingaringau saca isamula ta kemelang tua warung nuata tsema saya kena pasamarau saka tu sua ka zaman-zaman asini pakini menemitanuten 致富之道在于以正确态度面对上主的训诲。我如何正确应用财富，成为被祝福的人？喜那亚tu soka jam-jaman auruja kinemenem saka latina gemalo kinemenem ayakana pas malau saka ka inuri semas anya kakilingan aro posasaran aro pasailing aro sarselan anya kamai tari vavau pusara jaman pasailing wamen ori nama ke menanam pararau tanga pasusu tamanasu pada zekat pusara jaman masih mazai tuanya kini katsawan la izuanya penaulidan la izuana ma pasu taisuanya sikudan la menana kisamula akiparai tuaisua puvarungan ayato aisua puvarungan dapat zangar tuaisua sauzayan tayau lana makai menanam semangat paalai dan sunanya semasa kana keong saka mali-mali tu suaka zaman-zaman asusini turu asusini pajaje kata nama polat ori nama kai menamangwa saka nama kai na si pasusu imazai tuanya sikudan tuanya si aiwan tuanya kemudanga ayakana keong saka mali-mali ayakana inuri pata sungadam di Yesus Kristo amin. Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama kai tinana misa selang sumupu akilarai tu amana pajajeka tenuatia cemas latinana mangwa tu suaka zaman-zaman tu suata kini turu tu suata sinupu kainua cemas ayakana papu pisu retanutin tisuna tiakan saka mali-mali latinana suliva tu suata kini adavan taja ping'an